Ina te tokomaha o ngā tamariki o Aotearoa e rawa kore ana, o tira e manau hea ana hoki. Koera ētahi o ngā whakakitenga i puta ake i te pūrongo a te hunga arotake i te oranga o ngā tamariki o Aotearoa. I tūtaki atu mātou ki tētahi whānau Māori, ki te koraro atu ki a rātou mō o rātou a wangawanga i mua tonu mai i te wā kirihimete. Just got you some food and some toys for the kids for Christmas. Lovely. I was just wondering today, what am I going to do? He waimari e tēnei uri o te arawa i tūpono moa tamai a hana kōkō i tēnei tau. I was just thinking the other day, what am I going to get for my children? Tokorua nā tamariki a Tania Reid, ka hore he moni, he kai hoki mā rātou. Koina te take i whai whakaaro ai te tari pena moni o mangere ki tēnei whānau. It's been extremely a struggle this year. With a newborn on top, he's now getting into his solids. So this extra food parcel, wow, come at the right time. Christmas. He take nui tēnei hei tā tētahi ripoata a te hunga tiro ki te oranga o te tamaiti, ka pā kinotia ki nā whānau o Aotearoa. Ara mena he whānau whai penihana, ka tipu pōhara nā tamariki, a me whai āwhina i nā huna pēnei ki te tari pena moni o mangere. Children bear the brunt. They experience stress of their parents and families being on benefits. Hei tā te ripoata, ko tahi e tamaiti mai te rima, he whānau penihana, i nā tau e rua kua pahure, e rua mano kua uru kiro hohipera. Ko te a wana, ka raruraru rātau i te kura, riro tonu atu e te ture. Ko te nui ngā atu o enei he Māori, he uri rānei o te moana nui a kiwa. Living on a benefit is incredibly tough anyhow. Often there's simply not enough money to survive. These statistics are really important to be able to prioritise child health outcomes in New Zealand. We need to prioritise what budget we do have within the health sector. He kaupapa ka whai painga ki te hunga pēnei ki a Tania Reid. Nā kua pia tāta te wairua kirihimete ki waina i tēnei whānau. Raparata whai te karere.